happy watching her mesmerized by these eyes. I'm so happy watching her mesmerized by these eyes. I'm so happy watching her mesmerized by these eyes. For and then so a dafo frost from Kokra, me wish Obibia a happy Sunday. Bijidi se Nyankopon dum obia ehoye. Na me adom me hoye die me gidi se wo so hoye. Nyankopon shraw sada ne da edukwasi ada wo si ye program bia me koyi bia esese bitutu abirika ebe fie na me behwe na yas experiences in life. Nyankopon koso shraw frobi no bi frobi bo mu nyina nka yese ye na yas abawo intin mo ma yenkwai enkonkosho experience odi eba enase kese enkoma aboafo a wona so masin nyina angel beverages angel drinks anom die ai Stefan besi anom die a egu minimu a ekoyijo na hodin vom na ede na so esi chiri bi ya nhede nimsa bedofo angel beverages flavors nyina bi ewo ho pomodin a na tutu amika afa namba no akwaje odie bibia wo bia dodo bia pese ye de bre obia no ye de ebebrel bedofo angel beverages omodin atutu amika na kwaje odie afi adonko next level eno na emane meme nyina so age atumu bedofo eba no herbal medicine dia eye jefas pe eno na obia age no atum bedofo bia wo bia no tutu amika for weni che herbal shop bia ananso say pharmacy shop bia na tutu amika na kwaje odie me patro entina se ema yare no enjo emoso entina se ema yare no enka wonhye bedofo bebi bia wo bia no tutu amika etu yare bia se hepatitis B, malaria, typhoid, ananso say just stomach menstrual pain nini na me pacho ebitu ase edi amount tutu America akwaje odie wate ene Ghana yedin Ghana so aye hye tentira hono enkasa wo twen ama yare no account ato anase yare na chew answer tutu America akwaje odie afiji fast P capsules I emema secret power I energy fast P capsules bistro obeme entira se mo bani mu wanichi me pacho hwena wa nkokwan so ama wanwie no wanlusu emfa ho pepere nkoye ade bia be wie nanim guase aka eno ntimi sro obekokwan so a ai P capsules chifas P capsules pe ena me die me kamfo ade ama numbi ansa na wakokwan so se ne be ya betimi agina so be 2-3 hours so ho ai no ba no wo say yes ene me kuma bo adwuma pacho baby a obia no jefas P capsules and jefas mixture pe na ebitimi abo baby a obia papago furniture enkunwa papa fia efe na hote na ahodin wom kuso promotion ne din for any trim wo Kisema junction ne so hono mo kona kwaje odie furniture bia opibia no bisro bomodin na kwaje odie ai oguso promotion for any trim wo hono afi mitri cute cat palo matari so if ladies in collections and pabo ehemi so if kwajo shoes ikomuni ema ni nkapo egu mikomu nyina so ye the boy fashion jewelry Mr. Umpewe na pedien meji abwafo enkrato aba a mi refio ye brudui mo hu brudu bibribe gu mi nchen nyina enche bi e ka ho asem etimi nji abwafo enkrato e ba eneno a different level kra e ba isia Atadre ene ya sedenne bedofo sebanu ufie nkonya papa dia mitremu a furniture papa dia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini wom etitrufu wo Ghana promo ha ne abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia free afi yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa bi
friend is of Mami na Hayford. Me yen century. Messiah actress. And then you ma who do pee keka ho. And na medwuma dinti. Ma po me den ho hia me papa. Na seba ma po me den ho dia. And one Jifax mixture. Bonje. Jifax mixture nti. Mitimi jina pabo atenten so. Just say Jifax mama your best simu ankasa. Me nia bema. Ebema wusu wa ye be mama pa. Say ti ameji Jifax mixture tumpre kopeni say. Edro no ho te ye de afa abefu nimdie kwan so. Eni fidie won wosuom e na ye ne frinchem kroje. Ye no nti ma ye resade. Enu wane Jifax mixture. Na momitie enye ma penfo oba a oma akwala nofo ana akwala onyanya emfie dumienu. FDA ahwehwe sa edwadie nkrato yi mu agye atum se eye. Jifax mixture. Pa. On my long and stressful days, I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite. Tomato onions, no tomatoes. Hi. Oh, hello. Please, I need to know the drink you were enjoying earlier at the shop. Sure. Even on Sundays in the market, nothing is for one. Guess what I brought? A refreshing companion for you and I. My favorite. Angel Drinks. Nyamepe, nyawenejehu. Angel drink. This advert is FDA approved. Banana. Memma wakwaba edi moba experiences in life jumedia weni gusi. Bidofo nyankopon shraw sedani da unyabre na ojebre na ohweyen. Ena mensa kam yankasa minu ya bema DaveMems Mensah we trying shot a friend DaveMems or a gospel musician or say entrepreneur businesses di bibri kwa ena ye ne bedi na bra bomu nkomo na wa wo fia wo hweme no medofo yi wo besua bibi efrem yenkore nkotie ne nwome seconds na yensan embra eva cho enwom no wankasa kotie ye no emu nsem no ete wo sen beti se wo se I used to beg ansa na wadidi you ansa na wa survive you ana enya sa na nso te no na yesa brabo we mu obia bre DaveMems wa bre bijidi se wa wo hwe wo so wa bre ansa na wa bedru baby a wadri yen saimre o ma yenko no hoy yen ne nkotwetwe nkomo ebusanfo ma mu nyina akwaba bibia boko die me di se chiro konko na we nyamia no we ayi nuanu no kumchacha nua wo den se de Shrokonkron munsam na din ho ano din ye ne hwenye yi oye ho hwenye yi ano din bata we ye fe ho ane pama me ana mpamo ye osa pama de ka ho no na di kan sua ye wow you mama introduce eye sweetheart bacha ho ye me counselor papa bi counselor wa botsre woni pa ho abotsre woni pa ho do nyame won hra what it says amen impese me kan wa ha sei so bi ahun aye kwa ho yentumi kan se ni nyina wa Dave what's what are you no ara apa me ba cho ai wow DaveMems hwan ya ne di kan me da wase me da hwefo nyina ase minu ya ba ho na bebe obi a me chia ho okay DaveMems bununi abranti a me free Techima Subinso. Oh, okay. Na 2003, and I'm located to Kumase. And me mama nana kuya free ya nana 2003 and now free him for now located to Kumase from BA now back okay. And mama nana kuya free ya nana utumfo se tutu ni office. Oh, okay. And me ne betena Timitana in Chenka Crasata, near Ton in Kun Cosmetics, it was Central Market.
okay. Nti na ye supply nti na me fa se ye ton na me sen ye pa opa e ka ho. So obi beto a na maso ade akogya no na manya bibi kakra e de ato me ho. Ti from then na 2008 ena me a me se me bo me bra ena me tu free ho. Sometimes na me call Pentecost Senior High Secondary School. Me to aso e wo school mu won so na aka school fees nsensem no. Me ana na me ton hand cream a ye de this was for me sign photographer any picture yi bana me twa wa bana mbode age fan bo so na wo te baby. We de meji misika. Wow. Sa eni edin sa kakra na. Me di wie school no. Okay. Ena me di me ho kwhye adipa mu. Okay. Ti through that in muna. Abrebe na wie school no. Me wie 2009. Oh, okay. Me wie JHS 2003. Oh, okay. Ena me tina fie 3 years answer na me beko secondary school. Na just say na we senka me wie SS26. Na ka senka we wie university yemfa ni say 2009. Aha. Yeah. Wow. But due to fees and something me tina fie kakra. Ti me struggle ya me wie secondary school no mo say at least me timi twro me timi express me ho me ma enye wo say me ya me ye bibi e ma me ho me mfa mani nto obi so nti through that no me kosua adepam. Okay. Nti adepam no mu a me hu ye na fe na me sa de ntare be kan me ko Togo ko fa ne ama ene sa business ne kakra nti business ne be ye me dekura chin school. Nti ni through eno no na me say me wo Kumasi no me locate to Kumasi through me aminu ba Joyce Blessing. Oh, okay. Nti metena one ni ex-husband. Dave Joy. Yeah. Okay. Relocate Bankran. Me patron. The Bankran. He fanka na wunyi yankasa we ni teye. He fanka. Me say me nyini we kurase. Okay. Ansa na me nya 16 years ansa na me ba Kumasi. Oh, okay. Nti me fa say the rest of from 16 years to this time you know me fa say Accra ni Kumasi and I me live my Kumasi to Accra. Okay. Yeah, Kumasi to Accra and I me live my life. Nti through that na ye wo no na nyame adom mo ne xylophone sign omo no na me so me ka say ne me ti me hona mabo me bra e na me tu fro na me start. Okay, nti o pese o kire say na wo ne Joyce Blessing mo e na enam that time no e be in fact say ono de ne enye no satam kra na onya hete ye start Kumasi. Okay. E na ye kakra udi wo machi na ne omba Accra. Okay. Ye ba Accra na san start abrabo no naja eniama faaye through that no me so menya ba bi gina ya me so matoa mabrabo so kakra. Wow. Nti from then no na me dia pempem so anya me so ani me hwammo. Okay. Na nya me di ma bedru sa empempem. Enti usua adepam no e wo Kumasi na ade ba Accra na so besua e wo Accra ha se. Usua wo Kumasi na me to aso Accra. Okay. Nti me wie ye no na me san start ye sa Togo business ne me kokofa ne ama ba ebe ye you know me pe business ba ko ye me ye we na me di we support nti through them kakra no na me san de pan no adwuma be kan be kan pan no bi nie ti pan no kra de be kan ho asem pa yi e ba ne sei na adwen be ne ba wo chirim se obe ye pan no be sua pan no adwuma kan ho pan no nan kasa no so we ho na kire internet so na wo she da ko sua ye because pan no na e de pan da no bre mi bi in fact cute cat palo ni mani nyina di bi o mu si Hanam said there be any abomodin na wo be di brave na ABN for yes so TV for na enjoy kakra tie ba ne say no na me so ho daye me so daye bia na me kuta bread bia me kala as me so daye na me kuta bread ne wo mu de me pese me kan wa ha okay e na me ko chire mu kan wa ha na be kan wa he experience nti esa wo kan o me so daye na me kuta bread okay nti me fa say me ko chire mu chire so for but wan sheda mame mu ne o kan say pan no Nyankopon che pan no ma Yesu che pan no ma suafo na mu nyina di me bia na nyame be fa me so ama nkrofo bi adidi nti through that no nti me so so na menya passion say adwuma we adwuma e wose but true no me ko bia wo mpese obekire me e won kran ha okwa wose me nkire because ubi hu a obeji na adwuma na obetu esika nso on kire onye ma me fa ka kwa Accra please bibia nipa obekire me ko se obeje me 10,000 ona oje Kumasi asem na wo ka no Kumasi no bia mpese obekire wo Accra ha no bia mpese obekire me na wo fa ka Kumasi back o ka no si Accra ntina na okay ne ya no fum bro me sa ko back Accra ha de wo bia nkire na pese usua
brodo ye esanda ye so na wo ye de oson ye no but ko be bia ukita sika ba na obi asa won kire wo okay nti me ko kumase e ko hu lady bi e no ka se obeje me 10,000 nti me yese me yese me ko dwene ho sikada de man ase sikada de 100 million brodo keke na o kire wo no o kire me no nti no me dawa na me se me frɛ me bra Joseph Mensah and across friend me baby a obi anya me nhra wate me de famo so mama danase ama me Joseph Mensah de se ne oye me hu bidra Joseph Mensah aji wa wuni mu no me bo na manese bra me se me sua modwuma yi bio o se hefa na wo na me sese me wotafo o se ene ye take ho na beboa nti wo kwa ama me ni manager ni nkasa ena me koye na me duo no ne na akasa dada o se da be na opeso start na me se yanka sikase mo se obra josi ye nchire ofiri within 1 week na machine bia yes ofiri nkran ha meka se nkran ha se okita ska but obi ase won chire okokumase eno so so the same thing okwa adwuma wi yankasa no aso no bi be chire wo no na wa bre because ono abra dwo no kra wa fa challenges bi mu but na me sure say because of eno no kra no onye but free na kuma mu mo chire me so na mani abra mpese me yenti within 1 week na mahu bibia iti abrebe na o decide so obesua da eso ne ba ya decide so obesua last year October last year ya na me say ye me musical concert bi okumase ntina wo say me could stay off for 4 months na me dey preparation na me take that opportunity me dey sua adwuma ne kan so just last year October ya no kwa akopek counselor and I mean, like okay that time Joseph Mensah oba me show no so na uhu no and they said because of nyum to no I know like me can say time I say oba shows no so say oye bread ni the pastries oh okay me hui and I me cook masana minim say you no bread na minim bread no but na minim say e no okay na just say show ni bie na ni mani mu say insa sa brodo we cry enti madam for ba ko o twe ma adwa is na de na onko na me say ampa wo brajo ma hu say ase o no ye me friend kwa na ye me din na yo din cause when say stars ye so wa mu edu ba bi a kire ho kakra stars ye be pa no enti na me pa adwuma no say me ko bi say me sere o ma me sikaka e ya me din yo din me nim sa de enti anytime bi am pe say me make sure say me ye bibi me ka mere bi so otu be bi na mete me kokko all night bi to aso be 3 days bi e na bo me hwe wo ma hu hwi me fi wura na omode me ko hospital na ye hwe me wie no na akasika se me se mo fa me phone no ma me nti akwahia me bisa me wo se nti nke dru ha na nka mini kapre wo me ho a anka omo ahu me ntwom anaso se sa no ne na mfie wo sa na sa oni ni ho hwe na anka ya se me nti de bia me make sure se me bo me ho modern na nyankopon so boa me se ne be ya me nko sere nti me frɛ bradio na ye me den pa but me gada vim e frɛ no ono so je me so fe so e ma e da na me kuduru ho na me ne omo kan ne sa da na me ro me ho na me ro mentari go na akaka me nika na me start adwuma because na ma mi ni se adwuma no me pese me it abra frɛ Joseph Mensah so pese osua bread no obisa wo kire ni nipa ban a wo ye oni me okay say the true music you know nti because obi anka onimu sa no enka yaw ahoya kakra beba ne mu say me na me mekire na ebi ane say wa kire wa ono be di ne de ho adanse we program ya so e na wo so wa kire wa say wo so de TV so nti ne obi ane obi nya sa akoma papa no na owo ba bi oba behwe de wi adwuma no me ko David no hye me nkran adwuma no me nsua ne sa keke ko bie ne bake ye ni say anasa sikani ni okra start ne kakra na o kire nyame nhira no me nka ne be nyame nhira ne pa sa de no ye no waboa me pa e ma me nso me determine say me no ntino metumi eye ade bia ni wo be ka so be wasase so a na wo ye wa adwen kwa wontimi nye wonya bo wa adwen mu pose me so me ye type bia mabamu mu ena de bia ni wa me ye a me di ngugu so da se me ye bibi na estima adwen mu se me ka se fie we me ba betena mu a me pekwan bia so betena sa efim sa na me sa adoma chede no wo ntino ade bia ni ho a wo ka so pese wo ye a untimi nyeda me nya ne se ube abambu be free wa from
ne de bi obedwin adwempa ade bi opeso ye bia nyame beboa ma watimi aye o music career no started abreben time be na hu so be ba betonyum na o started ne enyum to ne de na me pepa na me wakura se de je mante se yesi band bi aba okay next town me kwa kugina wasa but me ba kuma se no na ade ne wo me mu okay but na me hu kwan ya me fa so enti last year was school mu na ye program sections once mo che sections we enti na ye omo free section no St Mary because me ko Roman school JHS St Benedict e watafu nhyai so enti na ye singing day ye nipa na obeto nyoma ma ye group no no Felicity wa ma school okay ena me gina wana me say edu ye so nti omo wo so adoma ne say nka yawe because ne obeto nyom no ena me say meto mo say hwa na obi akra esere ena me dia America ekugina ni mo sa atam na ye ma me estasement na afi omo na mu omo gina so pa ya nti me ye am gina me page Jesus udini ye kese nkwana da kro ye on fiapimo ndi mi wonyina nti me to nyum no wie no since then ye head mistress for my school fees my school fees copy me say wow nti me be ye chaplain me na me lead na school be St Benedict Arisi watafu nhyai so okay madam no your friend is saying madam echa wa free mumpo tafo matre tafu nhyai so oko ofus Muru market ni ofus kwa no nti matre ma fo ne matre eno ye different rock kanji ho no eho ni ye different but we do free crew from a obesina ko Muru market okay yeah eho na eho nti ma me nya vim ho ni Sunday me kwa so da me se meto nyom ena me kugina na Pentecost afunhia so wa na me kugina altar no so me to nyom kama nti through that no eboa me Sunday bia me to nyom me kuskua me praise and worship me ba so da me to nyom na bra bi hu me wa so say we good na ono so hia se oboa ma na dwena me na ko hia so de na o di keyboard na o create beat na me to nyom afi na wa de me kokoko nsori shabu bobo ayi kakra through that na me develop nyum to no yi no adi okay to first album eba ebreben na eba ne so busuan ne boa o busuan ne namfo ne kan bo mu boa wa na say ye wa na sa time no na 2003 me Joyce Blessing okay ene de sa nyum no bae na me obeba kenyo no studio okay into through that no ye be ye nua prekope bi ko se nyina e free kuro ba ko so nti ye be ye nua bo abusuan nti sa da me ne ka bo mu e de by 2003 okay na 30 ne ye nshiraba wow na ye ne kakra wetin am me acapella kakra eno kra me sa remix no ene ne DSP Kofi Sapon okay ye ne foforo aso nyum dada na omo andi na me se ne meka ne hye obeka ne hye masaje se ne be ye nyinya okay nti ewe no ye title no my 10 okay yeah okay as a true show you know me release ya na call lockdown that time na me ye ya me promo kakra nti me promo to ye na ne next year na me release ni highly favored me future sister Fia okay e wo so sister Fia be ye nua ba Fia jeje jeje aha what is sister Fia mo ye nyum me ne ye highly favored na mo bo no oh okay yeah, okay menene yes track nti few ho no man release anti last year June na me release by grace yeah, it's last year they would decide so the be na ma bebre would sua brodo ye o say release ye o say na ma bebre ho lunch wo kumase me ko na me say me waste time na ma bedi wo kumase we say me use di ye na ma bebre nti no emo na me di ko sua bebre no e kan okay eti adana enyumtofo bebre wo ho udi kan ni Joyce ye enyum oni DSP Kofi Sapon no munyina mo ka bo na Anita Free ye munyina na u decide say sister Fia na ne be oren be sa enyum no me hwe enyum no style na ono ne ginam ono e we say me future no e na ono nso no akwe nyame nhihye nso ono so teye enyum na say enyum we de meto like oye ne simple one man stress video twa so saa okay oje usika say oh one charge me but me na me sure appreciate
Oh, okay. Any video ni nyina. Any video ni nyina. Oh, okay. Yeah, any sweetheart na me shira pa. Okay. And Joyce Blessing so no so charge. Satam so na papa bi bua me kakra e o ma asore nti ona no o ye nwum no ho adwuma. And Joyce so no so that time no so je wo sen ono so anje wo hwe. There be na me ne nya etifie. Nti unua ba. Oh, okay. And we ye shira ma won pa. SP Kofisa Konso no so wa anyi misika. Wow. Enam de wi a misika. Ko fo pe wa sem pa. Ho brase abrabo mu nia ho brase a obi akura me. Ya de wi a misiti ne da bia beebia ni wa me wura me firi ho a omo mfeme e wo se me ja legacy bi wo se me wo beebia me firi wa wo se me ja din wo ho kwaku ha nko be David wa nkasa de wi nka wayo me kai me de Joyce be example David wa nka wa horo me kai ama me ata nti me mu afeme nti sa na me tie okay nti me ben wa aje obi a wo ye bayifo oh me papa dia on pe ma asem na because me bom paye pa nti se unkuta hon papa dia me ben wa obetan me okay abrabom challenges ben na oba frikuma se ba kra wa fem onyomoto obibia ebusuem enamfom challenges dey bebre okay me ba kra me fa niam mu kakra ebedru mre bia na bibia me da kra edin because me free just mo side no me fa niam mu kakra wow o how mu me be start sata no muti sotio mu kwashiman kwashiman sotio kwan so yeah nti me kai me sofu bia me nim no takrade me wa no frame si Dave be se nka obebo me Sundays kakra akra wow na me so meba nti Saturday me fa free akota krade na me na akoya so no so ya so no che igyan so fita no pa to anwumre ye pon a 500 bije me ba na me beti bia to e na me boaboa no a me di bi ko han dan e na me start abrabo no kakra amanfo abam buo obi timi bu abam ni nyina mu no sanse na minim se nyankopon na okan abam nti ma mpa ba fa ni nyina mu obedu ade ye me ya abrabo mu se me introduce obi akire obi a oboa me a ofa akire ko se me ono ko hye sa de ne de me remfi da hwan ya unnimu no ba se me nimu no e bia na obi susu nimu no unnimu no okay e ba ne say introduction ya nipa we na eboa me yo okay papa na wo kasa oboa wo na we nipa foforo we nipa foforo okay mi kra nipa we mu a oboa we mi hu so tama na wo nkwan oboa obra kwa na wo koso chen see ona kan ye but ebi wi a chire na me ni nipa no nipa eye mi hu se connection bi koso enti me frɛ na on pese se we no so problem bi by na me ne ntem tie enti no on pese oni mbe ye free ma we na hu se oni me ye free afina o ma me attitude mi si ewiase obi ofere se ode obeto ni status bi okeka ho nsem mo asem ni na waka kire me no obi a ofere pa se obe introduce ana se wakeka ho nsem because ni se o introduce o post to a omo for be ka se na aka se na afi de wasan etu sa ni pan kwase besuru nti na afi de ayi bi ahase ekokoko so ewo na ho fi ho wani pem ewo na ma mani ba me ho so because ade ebo me from side no me gini padi me ni udi agora me bie me munyina chese me kam nsem a me nwene ho ye hu kra nya kra na obeka se we ni papa eno a sade na aha me nti nanse ade bi si me be ware me release flyers no ye obi ama ebi ni me kon me namfofo mo ben me a wase nka omu hunu obi na omu ya na se me di date aba sa no te nam si yes aboa me pass ade we matima ye me de be come nkwa na nyina wow oba na ye adwuma ben oye nurse wow mama obi amane masua ade afiri sa ade na me ye no because ene eku mi sunsun pa se me bie mi muma nipa this is say ma su ni papa me no ya ade a secret me ma hu bi wow one say ye ka say your secret is your power. Your secret is your power. Nti we nipa na wo ho say me dey mini secret bia o boss mini secret bia me te say open no ti wi ase obeka say oni bia ana la che say wunye serious wunye nipa nso wunye serious obo na no ate
Into ono ni nsem bi oka nti saa na oso no kosan a wo wasem oka chensen mobiant no twen ho ana obi foforo do oka nti nipa de wo secret na ebo ho ban e na mo yedu so bi no na mo a se uhu na yas da nti una na yas ono be san no biebie ni ama so kire ne pe afi no be se nse we kwan se onyo bia afi ono wo ba be pre nti no ni papa mu a me de bia me kasa asem se wunya nipa bi wuni obi na oho obi bua okra na ye kwasra sa nipa ko na enfo obi ndi ye nchinko ye fa nipa ndi ye nchinko eno kwa ye nka ne ye yakra ne last me friend na me say nipa sumasi nonsense an koma me ni di na o record me wakobu akiri nipa no oyu wo to akonwa mansu amba mitiri mu kra da mansusu chese amba mitiri mu se obetima ye saade no enipa na uji ni diye no a wonim se sa nipa we de wantumi nya wo bone da enipa bia nsam hawa na se nipa bia bibi hawa uhia obia oni be mama a wo be hye wo nkra atobo a wo hye wo nkra nyina a wo nya hwe say na wo kun nkete okoba no kra personality na ade te wo no kra ho ye na hye yes onye ma wo hu nyame na hwe yeso nyame ene boye ho ban enama bia sita mafamu ni nyama bia mahu abrabo mu no na ene me de radio ase won say radio ama me mutumi ama sisi ma hye saade no so sisi mahu ni wi asisi tie ho se ne ni penyina so tie aha ntimi sisi mi bibi mpusumi o wow bibi chese bibi mahu bibia bi wa asase so nti sisi bibi antimi mpusumi bi o Dave, my nyina na enjoy home right. Counselor, embrace here. But for enjoy abo phone crato, embrace here. Atadre eneya sidenne bedofo sebanu ufie nkonya papa dia mitrem a furniture papa dia eye papa go furniture pe ene betimi ama nkonya papa edimu na efe na hodini wo etitrufu wo Ghana krobo ha ne abrochire be bia de eye papa go furniture pe ena ya chi atum delivery baby a ekobia e free afa yegusi ye sales ndendende ye womu a ekosi next year January baby a wo bia no papa go furniture e wo ho edema papa go furniture any challenger no challenger papa go furniture enkonya papa papi. Hello, your friend is of Mamina and Hayford. Me yen century, Messiah actress, and then you ma who do pee and na me juma dainty. Ma po me den hu hia me papa na se bad ma po me den hu dia and one Jifax mixture. Bonje Jifax mixture nti metimi gina pabo atenten so just say Jifax mama your best mu ankasa me nia be ma ebama wo so wa ye be mama pa senti a meji Jifax mixture to enye ma penfo oba a o ma akwala no fo ana akwala onyanya emfie dumienu FDA ahwehwe saa edwadie nkratoɔ yi mu agye atum sɛ ɛyɛ Jifax mixture pa. On my long and stressful days, I long for the refreshing company of my favorite companion. Wow, my favorite. Tomato onions, no tomatoes. Hi. Oh, hello. Please, I need to know the drink you were enjoying earlier at the shop. Sure. Even on Sundays in the market, nothing is for one. Guess what I brought? A refreshing companion for you and I. My favorite. Angel Drinks.
Nia mepe, nia weneje hu. This advert is FDA approved. Mirafo me ma wakwa ababiem Nyankopon koso nhira wo koso nya wo kese se unya bre a wo de mame wate enase kese ensan koma aboafo a wona so yasen nyina Angel Beverages, Papago Furniture, Jeffers Mixture, Cute Cat, Ladies Inn, Kwejo Shoes. Ai eni me brodo ya egu he ya say brodo ne kwa ni din kra the same po. Pamcho brodo no munim ni din Panura. Panura. Brodo no ede o ma yento aso. Na brodo we die before say be interview they will make sure say entena se emfa won sa enhye wo demini fam say adwuma ni ho. Bebia wo bia akogye bi na tom. Mi anka sakura mi beji bi atom. Yento aso. Dave. Sister. Bre. Enye izo ma bro. Oba na abeware no. Wo ye den na share no. Me share program ase. Okay, a sorry program ase. Okay. Yeah. So no approach you and I will approach you. Oh, begin no na nye ya approach say lovers. Okay. Yeah, the way administration is call no. Okay. Na meji won na mfa say didi nkomo na exchange contact. Okay. Enti che say wo to nwum ni wie ye na che say anointing ni sane wie na no sika hwe de nyame nkonkom say DaveMems ye me de. Wow, you are a very lucky man because oba wo ye nurse die utim say and na madam fu bi enimu no. Okay. Madam fu ni nkomodie mu no. Okay. Madam fu ni di mi hu adanse so chese oh nipa ni asumasi. Okay. Oye very good. Nti madam fu no na ma connection no. It is our madam fu na wo ma connection no eye tight no. Sa madam fu kro no. Ujini di sisi ya. Oh, me jini di. Ne say hunti na agini di. Because o ma yate asete unyi ni pe. Ewi ase de dia say oni nipa ti asase so de. Okay. Oni nipa na be sign but ani da ho ene ye number 1. Okay. Nti se unim ne wo nipa akuma mu. But me makuma mu ne ma adwene mu de me jini di me ni adwene mo ne ma no. Okay. Yeah, but me nim de wo nipa tiri. Okay. We are music industry no achievements be and I said dear pa impact be and wenya ewo. Oh, music industry no abie kwan bebre amame. Okay. Yeah, make us say say be meet flight mu afri Accra kokuma se kra music ya ene bie saa kwa no amame. Ene amame opportunity nkiti bia amama nyankrofo bi anim adoma eduru ne edi na me call mo nchen a. Wow. Omegbo ame. Wow. Yeah, me show. Na me pese bi bisa say time na wo te Joyce Blessing. Eni ne kunu ho no. I was so too free where and you remember yet Dave Adena young project krato bra young project krato bia and krato dey say ade ye ji aba because na o ma yet as say na wote Joyce Blessing ni kunu ho oni ni kunu Dave Joy ho pacha meaning baby na omote kwahye mai ho no e koso otu mu ho da ho na omote wo so too free ho no and you remember yet din wo dey dan kofo nchen you've been through a lot ansa ne nyame aye osei pese mbi se omo na omo pam anansa wa na akoye anantokwa bi ne akasakasa bi ena esiye ananso se ebia uye niema bi kire oba no ena be ma na ni anye hu ena mo de pam ho ananse ye be se hu ni nyina oh me mum de se me tena obi nchama na pam me de na me ka se de wi am site okay se bi me ne ote me hohoro ka ma ho me mo obi menu aduane kambeka me de o ma be ko school okay untwa meka we umpe nti me ne o ma ntena bone da enti e ba ne sen na wote ba bi kama wo da ba bi kama wo live okay no matter what oboa wom omo so boa e ba ne sen na wotimi tu free wono ma wani oma ma obere kra ase bia to bo ase na fa pedan ni bi e me se wa nti honi ye ene ma nti ase enya me kwa na ma nti ase sign no na ya ma na apartment akọ no okay na we se me ma space ye den e bem emuna na me de twen me ho kakra woni obi te na ne ma nkoyi ana ase nyese nkoyi kra o but afe na contract akese ana ase opportunity kese bi ye no ese ko ne ukọ because me obi te me nchen na se bi asesi na ya ase ne ma nkoyi ni ade na me hu se nipa no sum ye abrochire kra na aba me that's how I am
and me who say we kita makoma ne bi there is no way me kwaja nipa never oh on say ne kwaye ne say nyese bi a omo pamo me na say bibi tama na me ka say enema mu be ye din ma me no eno ye later na me ni omote but me san ko back to Kumasi kwaye ade e baaye na for some reason we ntimi free work akra okay eco struggle later ena me back ebe fa me niama Only Joyce Blessing ene ni kunu Dave Joy montem etese yentemu ye pa ti betimi afre Dave Joy sesi a me ni problem only Dave Joy me ni problem montem to say me dia me ni problem but ono de ohunu so ono wo problem me ni tirim only Dave Joy Joyce Blessing the ex manager the ex husband montem etese me ni yentemu ye pa only Joyce Blessing montem to say yentemu ye bibia kama bibia didana kwem DaveMems o amado do say me nyanwo yi unyanwo yi afina me be ware na wawo na mawo okay ede na oba bi di ye wa ema utwe ho free ma nyina ho ema wani da ho me pese me kan wa asem baby Dave on say answer na obeba no ye read wo question stories ni ade eji wo informations answer na waba oh oba bi ye wo bibi wani da ho e wo ma ho ede na oba bi di ye wa ema wani da ho a ema utwe ho free ema nyina ho esan ma nyina oh me de e say koye wadwuma pe ede ene ma ne ba sa mo fa se metima ka se ma bra bo mu ma a me ni o ma san me ni o ma ware e ni patrepe okay yeah ena 3 no se pe aha counselor 3 na me ni ma stadium a maso anya pena train na ne do aware yeah entino ba ko na ene nka kudu aware mi wiase ade a me chiri ene ntro okay utwa me ntro ba ko mienu okay afi me mfa o serious bi asase me obeka bia no anti saa nya man ketenkete ne putu me off okay so but e ba saa no wona ne tena se kasai obo no koko oh wa mo no koko de hu ya ne se wajai no koko ne dia akoso a on se nipa bi wa onye na adwe so bejai bibia nka me hu ne se bia nka wo kwa ware no kra nka wo de pretend na jai ka okumu bia but nya ontimi nyai okay owura mu kra still esa mi nya trust ewo mu okay impentro that's maybe some questions e ma mi ensa na ani omutena yi de he ena wafe ne pa o mu nyina o mu ni metina yi ubia na otena yi yeah mi ni ubia bonia yi keten yeah drunk keten okay yeah bibi wa obi wa wafe o mu nyina yi ma se bia mefe o mu na oh mi ni obi any problem but me mfi o mo say yeah opa mo biem se oba me ne wo be ware na mafe ona wafe no obi a mefe no ona mefe no but o mo maka ndie bibie no habetim dia fe obi a ewo e ba no love affection dia bibie okay but e den aba ko bi wo ho no mabepe na asem pa o mu nya na mepe o masem okay eno mo so pe masem oh eno ni sinto okay a wo so no ko ye hu adwuma ba me mfa mu ani kumfo anti mepe na asem okay but me pen as so interest me mfo ne ade a me mpem akotena you gospel industry no ohu mo say anase ohu mo say because ukoye interview bi abra Joyce Blessing ni kuno asembae no okay interviews be bro ko cancel be say odo enim otan no ano den ohu ni say sa interview ai me ka say is alleged so intina me ye show no baswa before so be ba no e ko read who stories na ego no entimi pacho e ba ne say e de ne ma ne ba sa asa obi aye wade na odi sa odi ya wakọ kasa ansem no oh enye se yaw na media e ya de wo ho ne san huntia se gospel industry akwe group okay who belong to this group wa ena ye pe wa asem okay aha nti no nkabom nim ye nhwehwanimu ye sere kwa eni ayi but adwen papa ne akoma pa no enim obi akoye se me pese me take lead me pese me san menua we hu me na nka me ureni competition ya high nti se obi wa adwen pama ni nua se ni nua me san ne wo gospel industry mu de obi obeka se odwen sa bi aboa oh okay
in new as a challenges na no gospel industry say gospel say secular we mu say musician bi be ka say me bompire ma menua bi ama na be sama na wa be ebi ni and say industry ni obi ye friend is saying ye kuma ye make say ye movie production na say yini nyina say obi e fight for ne ho. Oh, okay. Obi e fight because obi timi ka say me could do music artist we chite ne be ya obeboa me ka say boa ho no ko mwa ne ho wiye ono nye na adwo say utwam anaso oja na ono ne career na to no abeso odi mu bia obetima use ne platform so bi dia boa kakra ba so obi be ka say bebi amatu nyuma aduru no say me pese me bom paye ma menua we no no ne obeka say bia boa odo pa no age baako what were industry name for 10 to 11 years onyo ma de wa ho brasie ene wa ho ofedie number 1 but onye famous enkofo nimu adentia me say mre no enkofo nim nyomo no che wankasankasa oni pedua ya bi wa me kwa asori bi na me pija me nyomo na afi na enkofo bi mo say promotion kind of promotion na me o say adwuma we no akoye team onkwa wontimi nye nyina nti we say onye team a o meboa for brand no abanti afi na ma share sa me build sa team na but team na wo hwehwe no nso ebi na wunya ye Dave Joy kwabna Dave Joy no omwa me on music career mo say or produce but say yeah but still na omakoye abusunya ma we die nanka they have every right to say only omajai agudi kura na still eso mutimi support eso mutimi boa because Joyce Blessing kwa betimi e de ne brand aboa ama bibia e kama nti bisa won say aden na me bisa me na say bisa o say aden enti no me catch o say bibi o ho yes me read it me bibia ni ho enti dent me de bibia ni ho na wo fa nipa ne say wunua na wontimi mmoa Uti ni fiode ne mako school e mo be ye bibia minini bibia before say me ko Germany won say na me ye adwuma o TV station bi and enkola mienu miensa bi na mo ben mi pa na ye me fe na ye ma hoho a say me ma general manager na wo Kantanka TV na aboa wom because me hu ni say ye o mani suade hu and me ye o ma wo madwuma e wo ho yes o ma o madwuma wo ho enye ntro na me Mr. Crunchy hwe me o baby a oni say no kre e na me ka no enti ade enti na wo fa Joyce Blessing ni Dave Joy say abusua oni om ne tena ye wo ye bibia de support wo enti nanka this is the time and at that time no is the time anka esen ko mo sumu say wo say ni suade hu no ko mo suti me boa e ba ne say na me ka say Dave Joy minini ni problem say minini Dave Joy benya problem na ye during a separation na ase makodi Joyce afa ene be obeka se bia makodi ha na ma medio no na chi that any problem a bia nka se bia no oni manya problem so oni benya problem na ye bia that side but apart from any problem ni Joyce ni problem me tu ye nyina me tu free omo ho no ekotena akwashibo the same area me sori anopa ebe hohoro ni ka ansa na me san ko back to ifie me ni omo ti otuko ho ni nyina me ko ho ekosira no Dave Joy nka edisen oti Joyce Blessing nka edisen oh me ti Dave Joy nka acho enti na chese bibi ho bibia ni ho oh yeah sure bibia ni ho first na from King David e pa chan obi enim say from King David na ni e from King David ye hu ya ne say so brand ho enti e from DaveMems enti sa DaveMems na osesa udi King David ediba DaveMems uria ye efi Dave Joy ho ana so say ofa fi no wow the tema na FM King David no so ko YouTube so ko search me na obo King David a edoso okay obi search wo bre but okọ Google na bebia no bo DaveMems is ame nko na me pompe aba oh into the that's the reason say na be ya obi search wa so wo ba industry no ma edin hu hia pa edin a ebe ye unique obi search wa ombre okay that's the reason why ntia me this is san onim say first me e frame na ya me penny form wo kuma odubi e say frame na ya so director Jackson Kebentum and I say na na wine shop eye na yas
na industry nim na na ya e becha I mean na e becha ansa no bi ehu so no de sa na ya yes okay ma ono kwa de no the one crack ho tinipa bebre FM na ya so e Jackson K bentum ntina David akwa da bi ono kwa ka se mensesa medin free King David no na mempidi info because artist bi was system no ma no de King David nti so amanfo search na sa credit ni nyina beko ono ne side nti ne mensesa medin no okay na me ametanze me keka medin ni David ni mensa ne boom na ko ye na mens o biggest achievements ewo meka say o music industry na say o music career no ye dey say achievement ben na wa achieve ewo na me di kan ka say ama me opportunities be brave okay apart from opportunities no e den bi ama wo ba nso a wo be ware no aye okay na den bi ama wo hu income okay it's so we na also a fashion designer right ugu so pam and I say okay but end ye nim ko interview on shedanka me first na me nya ensha brodo no na eno na me de okay u promote me promote but you see me manager aduane ye ho pa nti na mani aba we no ho mo na me promote okay enche kra me the restaurant be kan enche ode why any Freddie say make us musician gospel musician we industry ni ma open asempa wo do no pa me pe obiasem okay but me papa speak office na ho brase enti me do no papa echi obia odo DSP office upon say your friend DSP so even say me din dey say me ni be wadu e do so how dey fan DSP papa baby obi echa as odo no echi Joyce Blessing any Dave Joy kra me nka say me do ne chom okay me do bia but na ho brase enti me we police ni no kwa baby ne rank no okay any ni pay a woje e dey enti na wodo DSP office upon echi apart from na ho brase a wo ka e dey na ma wodo no ye kwan of fa so e dey support e be tu bi ye twa video no na ade asa okay me kwa na me suru say me frɛ no okay me frɛ na me say papa ye twa kroma o mo say times anadwo say o meba anadwo watu ni car idika twa video no 2000 last year 204 more 2024 okay idika twa video no bi okay na anye yi oh no sign be try ni pa no say ne hard na yi o say I say mo so editor see dey mo so assemble mu nya abotire bra sa de we pa bra ma bre ye nyina bi ato ye ka ma bonyina ye nyina bi ato ye nda na me say me start from ko twa me series pole bi me hu ya ne say akwa na ka chem say ni nyina format e free e ka fa ma dream eti ye nyina ya kom bi da okay papa DSP officer pon we will be a DaveMems o say oda wase yankopon won shop says but you need mu abrem na yen wrap it up wakasa bebre na some o kan no so no me fa popo na wo mu a o say obi ye ni bibi nti ama nani ada ho ewiase so de ahweye ehu hia nipa onsua de mfiri ni a wakomu da no na chese sa nipa kon no onye ready so obaby papa bia so we learn from my experiences in life me gidi so say ne wakomu nti no nyama bia o fom ye no onsan so mfom sa biem he has learned on say si ano ogini pedi onjini pedi din sa nti ono nam a o de adwen no ono nam ombie ne source so nkyerɛw nti ne aye tufo ede ama onde obia so ate ne say mempem bebre no obi o wa ne timomre some people are born like that yadoma chede ono so yede ma no ne ewo kra no de be ma obi o wa ne omnim se na yas de sa anote odi kra no betam de ama surgical oh sis oh brosa no de ko nenso hu ne say ewiase wenye nipa bia na wotim pa ne nipa so tinya brofre bepe mu abenti no echese woda ahoso papa ye bi wo ho a edo bekwa kodu bonsam jebi na de wahwe ase beba nti before so bebuo bi no hono se wankasa hunsuo su adwaye ansa hunsuo adwaye wo se mikodware obi mi mo bi nsuo emboa so in order to help somebody be sure say wankasa no you are able and have self sufficiency obetimi wo ho ansa say nsuo fawo wo ntimi wo se mekwa akoyi obi woni medwa so kwa akobi nsuo be fawo na nipa kon no obi aye no nti ade a ichese ehun se enye moe bia ewom se tresem se yemboa na nso ma weni enda ho enye moe bia and you don't let people know your source
Once they be make say KFC and as a brand and kesi ubetimi atena afia ye chicken ne sent to be say KFC da because sa ingredients be wo no on kan kire that is the trade secret what you say into no say yes obi boawa say they be make say obi boaw na wo catch wadanfo no wadanfo kwakochie nipa kron no na wadanfo kra to me for phone so yi sa nipa kron ne number no frefo no so abe na danfo yenya sa okay yenya sa o obuafo no wanhwe ye no waba abayi wunanse akonwa na onu mbom no obo to akonwa na onu mbom abaye sa abuafo no so ye na mafo ayaba na mafo ayaba we ekoma ye esanse na yasa kohia na boafo ehumobro wo mimu ntine nipa na magina di hey counselor hey nana you good hey DaveMems you good hey counselor oye mi say na me anwuntofo ekura se mako baby ene emejai Jayamwa. Ako baby akoto nyuma ho ye na oh sofo we good o de o so be wura ho no afi de sofo no mfere obi once okokwa na hwa wo eyi wo kwaka 1000 na sofo de ma onu kwaka 500 nti onu ne de na afunti de bi onu ne ebe frɛ no na wo ne emfrɛ obi nti eche se wo ma weni da ho sa abo na ho te se anene nti baby a wonye aduane di fi no ye nkyere nipa sa protect your source and your secret is your power nti we wo ho na wo say nsembo ho bekeka wo ha ho wo your ba we be man nsembo ho ekura enye nsembia na eka nyame nhyira pa counselor pacho efutuo aware mu efutuo kakra bi ben na ade be man wadaroma oba ne be man na seconds pe aware ne kwan wa na aware so no senia woti abonti hu aware no wusi mu anya saa nete nti wo kwai hye ho den wo senia okohu aware mu bia no waye wadwen se wo ware nti wo be ware senia ma ebekun if it's abuse they be am kasa aware if it's abuse if you say ni pakun betimi ekun with mental health wo badam de and dey so wo dwane but no bia ni mu dia and on survival so say for better for worse in richer in poorer and yes oba ni yare nti no and dey meja no there be say no no be ya ma no sa so na eche so ye ma ho na on sa ware so ni sa ni pana na ware nti e ma middle president tambe baba ma ware na wo maame wo na afofo wo busua na wo sofo there be ene wo yire ene yesu enkambom enya ware aware ne kwanwa aware nta se wedding cake no baby ede baby anwuno nti debu ha mani beje mani ji a mani njimbom areho no baso a mure mbom nyame onhira pa mpacho hwe camera nim na o final words na afi ne yere ne so sheni kura na 24 seconds mama na o telephone number Dave Mensah yere mpacho yere din dey say the patience DaveMems Mrs. Patience Mrs. Mensah soon to be sisi ade emfama into Mrs. Mensah soon to be Mameness we dey about tinkwa when ya be mo no atumi nu aduane ye niama ni na wo kweso ni mu mema so de niama miensa omo peduane esanso panadwe aduane esanso pebuo into wo kro sa aduane we ni na afama no nebu no ne kokro no ono so bedo akwa won se ne ebesi mu ntembia no enfa nkotena social media so light nsi we mu nka won se nyina na de bekwa busuam o maame ene o maame na o sofo na de bi colleagues ehun hia ene ne nka ne ekobia no wo soa won sem wo soa wa ware nsem on paso ene ye beto ama wo sa wo tena ase na wanso obi anim nti se mu ye den a bra counseling ye be counsel wa wo tin yen so na wo so wanu ati free mal diary account wo de ne to wo tiri mu bia be pie wanum ne be bia obeka na wo de aso de wo betumi adi adansia mo bi kra ba wo chen kra abebobo obosia because mo anu enda mesrew so what one sembe brain and or the bokwan editor ho your secret is your power and yes we na ene ye kan dwen wano media ne counselor perfect me on social media follow me the number is 0243 28 37 84 0243 28 37 84 we are sorry we here counselor mo program frame wa warrior age ja empenatwe no so hu ne ekwa we dey frame ye bebo on counselor Dave paper cho so bready obi pesa wo kire na obetimi a kire nipa no free paper cho ana ojiska sa wo yanye use content sa ojiska se me kire obi e won kran ha ma wa ye bi ai ye be kan back door eno dia onya wo si anyansa okay me pacho wadaro ma bread ni pese pan ura pacho wakasaje baako ekita ha na fa baako kita pacho fa ni din ni che camera no na me pacho obi pese otubia
fa number bi a anase bi obi ye program bi no per bread and a panel dia 7 na ho for breakfast bi bia all types papa nwam so o pese me bonu nkura style bi o pese me modu wa onipadua no kra me ye the amount edi ni ye pan no ra me was so tum last stop okay star oil na chi hwa onya do so tum last stop no ka se o pe pan no ra ubia be kiro unni adwuma ye o pese o tubi koton a mfa so nko a me bread de wi a me si tu no unya bi we sa ba bia boys na pese mudi gina traffic no fe 0245 23 1850 0245 23 1850 na me ka we say di ni DaveMems DaveMens ebom ko all social media me music videos no nyina egu latest one me dia ba me promote by grace edru mi so radio moment ra wan hwe me ni maka asami fata o si mi babira wa mana doya so me so one moment ra wan kasami mfata o si mi babira wa mana doya so me so eno krenya me wa once ra what wa mana doya no aso so me pacho o se panu ra me pacho se number na oboye no wadaroma utie ye die pacho number last one na fi 0245 23 1850 0245 23 1850 ana 0203 461323 okay ofre no nso a nyame onsha se meto nsafre wa bible do no be dia ma nyame me yere papa bi onyanya message pacho me yere ena me incoming mother-in-law ma abna free ma nyame hira opa so ma me sa akwanya se me so me meye mister nyame hira opa sister honam nyame hira bebe bia nyame nyoba na yas nyame hira o so kedas yakubu nsham se me to safre mu amobai e se ana brand me makwan ye di jumedie no ye di asi ai panura de brand kese pa o si so tuum last stop dru ho no mu a bi so bi akola keto akra se panura panu na ede ye da se panu we nyina wo de abre yen se ye ndi ede metie nyinam nya na ka mebu kakra na mebu kakra because ewura me hwinim konfo aye ready aye krado we chire no edoso pa ye be chiche nkakra nyame wo nhra mi dia eye original na ya se ba kope nyame wo nhra se da ne da unyabre na ojebre na ohwe me opese oboye chire do ma ye number no eni screen nes eso no nyankopon nhra mo akra mo dasane ebesa ehia